Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Tasingan pen EP ko ka jika pikai le na viewpoint ko bitanat. Pin sayo kham sibet. Kita langdan hang ne ha. Nanti ban lek cakataka. Jika mo sayo sibet. The guys. Saya komen, saya share ini ke video junga mo. Terlak tang idang yai. Ring jong kena ulum berjerong buat beriat ha bah so touch duduk kata ring sapoi mah saya cakap when EP guys saya support them wow touch ulum berjerong beriat tight. Wow. Better. Kemana tuh sidang RT-nya ya? Ini dong sidang RT-nya. Oh nice. Better. Guys, mentang dan hamar sting. Saya pek ada bekut sebenarnya. Saya jika bakam best cucu. Saya ilut. Lấp tay lại dàn phôi phải xịt phăng lại phôi để phần im mà shit shit Jan poi perlek Vâng. Pin sayo Shibun Jaka tani kisinong brew ma pek perlak kani kadi kasurak nongpa umdan tu Sonapur. Wow, itenat pentor
John Kishnong kum ka umwang kamar marngar ma wow nang nela ban iro ya ka district jail Marngar Lake. Wow. Guys, kasku sing Alfred sing kerdep. Pila banyak inang nih. Wow. Nang po umdan tu sana purut. Nang ngelak banyak isay. So guys, let the fitanat ikan video juga, please subscribe, like, share. Bye bye.